sastavlja kao mašina i sve nestaje u oblaku dima. Ani i Bo su spavali po iznajmljenim nemljivim sobama. Sa mnom se grejali po knjižarama oko tašmajdana i slušali bend na našim probama. Svetla nam se razlivaju pod nogama, noćni šumovi lišća kao na teškim drogama. Džabaletan se pojavio kao iz snova, sa raščupanom kosom i parom rogova, sa šežerima tableta i 2 sanduka konjaka, sa sabranim delima Tomasa Mana, sve sa čašama. Oko vatre su noćima padali dok su bili, oko crkve su se po ćoškovima krili. Najveća želja mi je da su svi srećni sada i da Spasitelj svima otvara vrata, da su im ponosni i mama i tata i da mogu da vide sve sa najvišeg sprata.